بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري
ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi Badil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka ala asarihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم
بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم
منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah. Seperti biasanya kita sebelum melaksanakan ibadah salat Jumat pada siang hari ini, kami atas nama pengurus Masjid akan menyampaikan beberapa informasi antara lain laporan keuangan Masjid Baitur Rahman periode tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 November tahun 2022. Untuk Masjid Baitur Rahman, saldo awal sebesar 9.100.000 rupiah, 1.086 rupiah. Penerimaan infak zaman lalu 5.929.000 rupiah. Jumlah uang kas menjadi 14.939.086 rupiah. Untuk pengeluaran untuk kegiatan peribadatan pengajian sebesar 4.450.000 rupiah, untuk kebersihan 500.000 rupiah, dan bantuan untuk amal kematian 200.000 rupiah. Pengeluaran berjumlah 5.150.000 rupiah. Saldo akhir kas untuk Masjid Baitur Rahman adalah sebesar 9.780.086 rupiah. Selanjutnya disampaikan laporan dana renovasi Masjid Baitur Rahman tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 November sebagai berikut. Saldo awal tanggal 5 adalah sebesar 107.017.942 rupiah. Penerimaan melalui Bank Syariah Indonesia atas nama almarhum Haji Dailami 250 rupiah, Selamat Wahyudi 100.000 rupiah, Eko Jaya Margono 200.000 rupiah, dari Majelis Taklim Nurun Nisya 1 juta rupiah, atas nama Bapak Mulyadi 100.000 rupiah, dan atas nama Bapak Agustian Harhab untuk kakek beliau bernama Tengku Ben dan Ajima Usman bin Tengku Ben dan Ajima binti Mahmud sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan pemindahan buku dari Masjid Baitur Rahman ke renovasi sebesar 4 juta rupiah. Jumlah penerimaan 15.650.000 rupiah. Uang kas dan bank Masjid renovasi sebesar 202.607.942 rupiah. Adapun pengeluaran untuk upah tukang tanggal 30 sampai dengan tanggal 5 November 16.150.000 rupiah. Selanjutnya transport material sumbangan batu split dan pasir 200.000 rupiah. Administrasi bank 10.000 rupiah. Koreksi saldo bank
AC 690 8.552.161 rupiah. Jumlah pengeluaran 24.952.161 rupiah. Saldo air kas adalah sebesar 177.715.781 rupiah. Di samping itu kita juga menerima sumbangan dalam bentuk material antara lain batu split lebih kurang 6 meter kubik dan pasir 1 truk senilai lebih kurang 2.500.000 rupiah atas nama Bapak Fuad. Selanjutnya bantuan granit 200 dus senilai 30.240.000 rupiah atas nama Ibu Ermi dari Jakarta. Pada pagi ini kita dapat informasikan juga telah masuk atas nama A.A. Saifuddin 500.000 rupiah, Faisal Hanaris Ripan 100.000 rupiah, PT Indonesiaku 100.000 rupiah, Rama Adi Wisaksono 200.000 rupiah, Surahmat 300.000 rupiah, Endang Retnaningsi 100.000 rupiah, dan Herpen Suryati 100.000 rupiah, Adi Prakoso 500.000 rupiah. Demikianlah laporan keuangan penerimaan infak dan sedekah dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk itu marilah kita mendoakan bapak-bapak yang telah berinfak bersedekah. Maaf, baru saya terima dari hamba Allah sebesar 1 juta rupiah dari Jakarta melalui Bapak Hasan Faruk. Demikianlah atas infak dan sedekahnya kami ucapkan terima kasih. Marilah kita mendoakan para bapak telah berinfak dan sedekah, semoga diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang telah wafat, dilapangkan kuburnya dan tempatkan di sisi Allah tempat yang layak. Bagi yang sakit, segera disembuhkan. Untuk itu, marilah kita membacakan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya, sebentar lagi sholat Jumat kita akan dimulai. Adapun yang bertanda selaku khatib dan imam sholat pada siang hari ini adalah Bapak Ustadz Ahmad Yurzan Zaidi LC. Alhamdulillah beliau telah dia. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Wa kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, jamaah Jumat yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu doa, ungkapan, ucapan
yang sering kita lontarkan dan kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu untuk diri kita sendiri, keluarga kita, sahabat kita, rekan kita dalam berbagai macam momen, yaitu doa keberkahan. Bukankah ketika kita mendapatkan saudara kita mendapatkan sesuatu, kita katakan semoga Allah berkahi. Ketika kita atau siapapun itu mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, kita katakan semoga barokah. Bahkan tidak sedikit kalimat barokah ini kita temukan dalam Quran, kemudian juga hadis-hadis Rasul. Di antara doa ucapannya adalah kalimat barokah. Bukankah setelah saudara kita melakukan ijab dan qabul, doanya adalah keberkahan? Ketika kita akan makan pun kita mengawali dengan doa keberkahan, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar, dan doa-doa keberkahan yang lainnya. Lalu timbul sebuah pertanyaan, mahiyal barakah? Ai ma ma'nal barakah? Lalu timbul pertanyaan, apa barokah itu? Apa makna dari barokah? Ucapan yang sering kita lontarkan. Maka dari banyak dijelaskan, di antara makna barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikannya. Maka kebaikan dalam hal ini adalah kedekatan, ketaqarrubunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu keberkahan ini tidak terkait daripada harta yang banyak melimpah ruah. Keberkahan juga tidak terkait daripada gelar yang begitu panjangnya. Keberkahan juga tidak terkait daripada pangkat dan jabatan yang banyak. Keberkahan juga tidak terkait daripada pemandangan yang indah, udara yang sejuk, air yang mengalir. Karena keberkahan dimaksud adalah bagaimana ketaatan seorang hamba kepada Allah semakin mendekat, bertambah dan bertambah. Saudaraku dimuliakan Allah, ada seorang hamba yang Allah karuniakan harta yang begitu banyak, namun justru dengan hartanya bukan makin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia semena-mena, dia sombong, dia zalim. Bahkan dengan hartanya tak jarang kita temukan dia bergelimang dosa, membuat satu kemaksiatan demi kemaksiatan dengan hartanya. Maka harta semacam ini taklah mendatangkan keberkahan. Namun ada seorang hamba yang Allah tidak berikan dia harta yang banyak. Mungkin Allah uji dia dengan kemiskinan, tapi dia menerima itu. Kedekatan kepada Allah, ketaatannya kepada Allah semakin meningkat. Maka kemiskinan semacam ini mendatangkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit juga mereka yang Allah anugerahkan harta kekayaan yang berlimpah, tapi kedekatannya kepada Allah semakin meningkat. Pun sebaliknya, tidak sedikit juga orang yang Allah kasih kemiskinan kepadanya, tapi justru tidak makin dekat kepada Allah, makin jauh dan makin jauh. Saudaraku dimuliakan Allah, keberkahan juga tidak terkait daripada kesehatan semata. Karena tidak sedikit hamba Allah yang Allah berikan, Allah anugerahkan kesehatan fisik, lahir batinnya, matanya, tangannya, pikirannya, kakinya, fisiknya, tapi justru kesehatan yang Allah berikan kepadanya tidak dijadikannya sarana anugerah bagaimana dia membalas bersyukur dengan mendekatkan dirinya, ketaatannya, ibadahnya semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru lidahnya, lisannya banyak digunakan untuk mencaci, memaki orang lain. Kebentaranya, kecerdasannya, otaknya digunakan untuk berinovasi, membuat kemaksiatan demi kemaksiatan, memanipulasi data dan sebagainya. Saudaraku dimuliakan Allah, maka kesehatan semacam ini telah mendatangkan keberkahan. Namun ada juga hamba Allah yang Allah uji dengan penyakit. Dia sudah berusaha, berobat kemana-kemana untuk mendapatkan ikhtiarnya kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun sembuh tak kunjung jua. Dia sadar, dia menerima hal tersebut. Setelah dia sabar berikhtiar, maka dia mengatakan, ini adalah dari Allah. Allah ingin melebur dosa-dosaku. Semakin dekat dia kepada Allah, maka sakit semacam ini pun mendatangkan keberkahan. Namun tidak sedikit juga kita menemukan hamba Allah yang dia sehat walafiat, maka dia gunakan untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya,
tidak sedikit mereka yang penyakit, kecewa dengan penyakitnya. Setelah dia berusaha tak kunjung sembuh, maka dia jauh daripada Allah, menyesal atas tingkah laku perbuatannya, bahkan dia kufur terhadap hal tersebut. Maka penyakit semacam ini, sakit semacam ini taklah mendatangkan keberkahan. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita senantiasa bermunajat kepada Allah dengan lisan, hati, pikiran kita, agar Allah memberikan keberkahan kepada kita. Kita minta doa saudara-saudara kita, jika Allah biar Allah berikan keberkahan kepada kita. Saudaraku dimuliakan Allah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, daripada Sayyidina Anas bin Malik, dia pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Duhai Allah, perbanyaklah hartanya Anas dan anak-anaknya, lalu berkahilah segala apa yang telah kau anugerahkan kepada beliau. Saudaraku dimuliakan Allah, maka di antara bentuk keberkahan itu, bagaimana cara agar berkah itu selain doa, maka dengan usaha kita. Bukankah Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas samai wal ard. Andai kata satu kaum, satu individu, kelompok, mereka beriman dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kami akan buka pintu keberkahan dari segala penjuru arah. Saudaraku dimuliakan Allah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya kapan dan dimanapun kita berada. Insya Allah Allah akan berkahi segala apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga khutbah singkat ini ada manfaatnya, dan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang sukses dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu hamdan yaliqu bi jalali wajhihi wa 'azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah haqqa taqwa, thumma sallu wa sallimu ala man umirtum bis salati wassalami alaihi kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma waffiqna lil-istithmari fi kulli awqatina waj'alha 'amiratan bi dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi umrina wa fi syughlina wa fi amwalina wa fi kulli ma a'taitana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurul 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa lidzikrillahi akbar. Aqimis shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسبية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayh. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayh. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت الجنة.
اللهم ربنا تقبل كل أعمالنا وعبادتنا يا الله واجعل صالحة عندك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وذريتنا وبناتنا متقين مؤمنين مخلصين محسنين صابرين صالحين عاملين عالمين مجتهدين وجاهدنا في سبيلك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.